Inkuru ikomeye cyane yongeye kugaragara ahangaha ku rugamba y'igisirikare cya Kongo gikomeje guhangana na M23, ariko iyo tuvuze ingabo za leta ya Kongo jya wumva abarundi kuko ntibasigana, wumve FDLR ntibasigana, wumve Wazalendo nabo abari agatoki ku kandi kuko ntibasigana. Ni inkuru zigezweho aka kanya ziri kuvugwa mu bice bikomeje kugaragaramo imirwano. Ubu ngubu tugiye guhera muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice nka bya Masisi. Ubwo nyine tuba twageze muri territoire ya Masisi, groupement ya Nyamaboko niho tugiye guhera. Imirwano ikomeye cyane yongeye kuhaba nyuma y'uko M23 yakomeje kugenda yagura ibice, ariko kandi amakuru avuga neza ko igisirda cy'u Burundi cyaje gufatanywa zahabu nyinshi cyane, ndetse zari zicungiwe umutekano zagombaga koherezwa ku butaka bw'u Burundi. Izi zahabu zari zirinzwe n'abasirikare benshi cyane biganje mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force, ndetse amakuru avuga neza ko ibi ngibi byakajijwe ku buryo wagira ngo ni mukuru cyangwa se nka perezida ushobora kuba ugiye gutambuka. M23 yitambitse izi ngabo nk'uko amakuru abivuga. Nanone amakuru aragaragaza neza ko M23 ahangaha yakontoreraga ku musozi wa Kanzinga nk'uko amakuru abivuga, biza kurangira hagaragaye igisa na patrouille cyangwa se protokole zikomeye cyane ziri gutunganywa mu mihanda yo hirya aho ingabo za leta ya Kongo zikontorora, ndetse n'igisirikare cya M23 gihita gitangira operation karabutaka zo kujya kubitambika, bitewe nuko imihanda muri ibi bice isa naho atari myinshi cyane. Ubusanga umuhanda ushobora kuborokwa, inzira zigahita zibura burundu bitewe nuko ari imisozi, ndetse umuhanda umwe ubusanga waranangiritse ku buryo bukomeye cyane. Ibi byagoye ingabo z'abarundi zasaga n'izifite sinyare, ndetse zasaga n'iziri gukorana n'abandi bari imbere, kuko aya mabuye y'agaciro yarapakiye imodoka zigera kuri 3 nk'uko amakuru abitangaza. M23 yabitambitse ndetse irabashwiragiza, uretse imodoka imwe yahiye kuko izi ngabo za leta ya Kongo zari zanze kurekura, ndetse n'ingabo z'abarundi zari zakomeje kuba zafunga kugira ngo zihangane n'izi ngabo za M23, maze ibi by'agaciro byari byoherejwe nk'igihembo General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yagombaga guhabwa bitaza kwamburwa. Amakuru aravuga neza ko imodoka imwe yaguye mu mirwano yabasakiranishije muri ibice, ndetse kurasana kwatinze cyane, buri wese yanze kugivinga up, biza kurangira izi zahabu zari muri iyi modoka nazo zipakiwe zimurirwa mu indi modoka M23 yafashe irayizana, maze biza kurangira uyu mutungo karabutaka nawo utashyeye mu ntare za Sarambwe, maze hakurya i Bujumbura barategereza akimuhana kazi imvura ihise. Ubwo nyine ntacyo bigeze babona, hahise hacicikana ibyombo, ndetse benshi bavuga neza ko operasiyo zikomeye cyane zahise zikurikiraho zo gukurikira M23 nyuma yo hahise haboneka ramforo hakimenyekana amakuru neza ko uyu mutungo witambitswe, kandi protokole mu muhanda zari zamaze gushyirwaho. Buri birometero 2 hari harimo defense z'ingabo z'abarundi, ndetse na M23 yari yamaze gukurura aya makuru ibategera mu nzira, ihita ishyira uburinzi inyuma ndetse n'imbere. Abaje gutanga ramforo kugira ngo aya mabuye y'agaciro atambutswe byaje kurangira nabo batangiye guhangana n'intare za Sarambwe, maze uko bahangana niko n'abacunza amabuye bari guhangana n'intare za Sarambwe zari zabiteguye, zasaga n'izibateze ambushi ikomeye cyane, birangira bashwiragiye ndetse hanaguye abasirikare benshi cyane. Gusa muri ibi bice ntabwo haguye ingabo za leta ya Kongo cyangwa FDLR ndetse na Wazalendo gusa cyangwa se n'abarundi, kuko amakuru avuga neza ko intare za Sarambwe nazo muri operation zari ziyemeje gupfa no gukira, zatakajemo abasirikare bagira kuri 3 kugira ngo baze gutsindira. Ibi bizatunga abandi igihe kinini cyane. Inkuru yagaragaje neza ko M23 yatsindiye iribiye ry'agaciro ryari riri mu mapikapu agera kuri 3, ndetse haza no gupfira ingabo nyinshi cyane. Muri operation rero igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora gifatakanyije n'abarundi, nyuma y'uko bakuru bari gukurikirana uko iyi operation yagenze, bari bamaze guhabwa sinyare neza ko umuzigo witambitswe, ndetse ko utagitambutse, ndetse ko batezwa mbushi ikomeye cyane hashobora no gupfira bamwe mu basirikare. Nuko hahise hategurwa operation yo kubakurikira. Intare za Sarambwe zahise zishinga icyo twakita nka bariyeri ikomeye cyane muri uyu muhanda, mu gihe bakomezaga kuharwanira, maze bahangana abajyanye imari bari bamaze kugera mu birometero kure, ndetse amakuru avuga neza ko bari bamaze kurenga aha mu nce za Kazinga bigiriye mu bice nka za Nyabyondo, ndetse bamaze no kugira mu madefense yabo akomeye cyane, ku buryo byari kugora izi ngabo za leta ya Kongo kongera gusubira muri ibi bice, dore ko batari kumenya aho byarengeye. Na M23 iyongeye kuba ikura amata ku munwa perezida w'igihugu cy'u Burundi ku byari bimugenewe yari yohererejwe. Kuri ubu ngubu amakuru aravuga neza ko telefone n'ibyombo byakomeje gucicikana hakurya i Bujumbura n'Kinshasa, nyuma y'uko yamabuye yararinzwe cyane, ndetse yari yacungiwe umutekano n'ingabo ku
ku mpande zombi za leta, dore ko ahangaha nta muwazarendo uba wegera cyangwa se umwefudereri. Ahangaha ibisirikare bya leta biba byakoranye kuko ni diri iba yakozwe n'abakuru b'ibihugu bakomakomeye baba bagira ngo bakomeze kugenda buzuza inshingano ndetse n'amasezerano bahanye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwagurishije ingabo ze kuri zahabu kugira ngo zize guhangana kuri uru rugamba, maze benshi cyane bakomeza kwinubira ibingibi, ndetse ku butaka bw'u Burundi hashobora no kuzumvikana igisa naho ari ukuza kudahuza hagati muri leta y'amajoro y'iki gisirikare. Amakuru avuga neza ko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane barimo Prime Niyongabo ndetse barimo n'umuministeri w'ingabo ahangaha ku butaka bw'u Burundi Madamu Marie Chantal, aba bose bakomeje kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo. Byakomeje kuba ari bibi cyane, ariko bihumira ku marari mu minsi 3 ishize aho hagaragaraga icyobo imva rusange yari ishyinguyemo abasirikare b'u Burundi benshi cyane baguye muri iyi mirwano, maze ikimwaro cyo kubacyura kugira ngo abaturage bataza kubibona nabi biza kurangira bashyinguye mu cyobo kimwe, maze byaje kuvumburwa ibintu byazamuye undi mwuka mubi hagati mu gihugu cy'u Burundi, biza no gutuma hagaragara igisa naho hatangiye kutumvikana mu baturage ndetse na leta, aho bivugwa neza ko kohereza umusirikare kuri ubutaka bw'u Burundi ubu ngubu biri gufatwa nkaho ari ukumushora ndetse kugira ngo ahita apfa, ndetse mu gihe benshi cyane bakomeje no kugaragaza neza ko hari n'abakuru muri iki gisoda cy'u Burundi mu 23 ifite yafashe mpiri mu bice bitandukanye yakomeje kugenda ihanganiramo n'izi ngabo z'abarundi. Nanone reka twivire muri Kivu y'Amajyaruguru twigire hano n'ubundi hafi n'umupaka w'u Burundi, ubwo twageze ahangaha za Uvira. Imirwano irakomeye cyane Uvira mu nkengero zayo mu bice bitandukanye, Fizi ndetse no mu bice Mikenke, Minembwe. Ubu ngubu tuvugana niho hakomeje kumvikana kurasana gukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugaragarizwa neza ko imikino itakiri ya yindi bitewe nuko abasirikare benshi cyane bamaze kugwa ku rugamba, dore ko imirambo yabaye myinshi cyane ndetse n'ingabo za Angola zongeye kwisanga ziciwe muri iyi mirwano. Biza kurangira indege ya MONUSCO ije gutanga umusada wo gutwara inkomere zari zarembye, ndetse abacitse amaguru bagaragaye mu mashusho magufi yagiye hanze, ndetse n'imirambo ipakirwa muri iyi ndege. Biza kurangira abasirikare bari basigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba nabo bacanyweho umuriro, biza kurangira bisanze mu ishyamba rigari muri ibi bice, aho bivugwa neza ko bakomeje kugenda banategwa ambushi na 23 yari yamaze kubona neza ko bamaze gushwiragira birukanka amasigamana. Imirwano yo ubu tuvugana iracyakomeje mu bice bitandukanye, ariko Mikenke ndetse na Minembwe amadubu aya kwirwaneho akomeje kugerageza gukavaringa ibice bitandukanye kugira ngo akomeze kurinda ubwoko kuba bwakomeza kwicwa ku buryo bugaragarira isi yose. Ibitero bitandukanye by'indege by'igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu ntabwo biri kugaragara bitewe nuko ikibuga cy'indege cyategurirwagaho ibi bitero Kisangani 23 mu gitondo cy'umunsi yamaze no kwigamba neza ko igenda ikagaba ibitero bigamije kuburizamo izi ndege kuba zahaguruka maze ngo ikigarukira. Ibi ngibi byatangajwe na Oscar Barinda, umwe mu bayobozi ba 23 ubwo yavugaga neza ko igisirikare cya 23 gifite imbaraga kandi ko kiri gukoresha uburyo butandukanye kugira ngo kiburizemo ibi bitero bikomeje kugenda bibashegesha. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi ziri mu mujyi wa Uvira n'umubare munini cyane, harimo n'ingabo za leta ya Kongo, FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi batandukanye. Ingabo za Angola, abacancuro, aba bose bari guhangana na 23, ariko bisa naho byabagoye kuko imirambo y'ingabo nyinshi cyane zamaze kugwa Mikenke ndetse no mu nkengero zaho za Minembwe. Bisa nkaho angaha hakomeje kugenda habera amarorerwa. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bakoresha hashtag ivuga iti Minembwe haranyerera, biganjemo abanyamurenge bakomeje kugenda bishimira performance y'ingabo zabo zikomeje kwirwanaho, ariko zifashijwe na 23 gukomeza kurinda ibi bice. Umutwe wa Red Tabara wahise ugerageza gushaka ndetse no kugarura uburenganzira bw'abaturage b'u Burundi babujijwe kugaruka ku butaka bwabo. Uyu mutwe rero watangiye kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ibyashyize igitutu gikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigorwa no zitandaraza imbaraga nk'uko bigaragara. Abasirikare benshi b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira, abandi bari ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi, naho bari kugenda bashyira imbaraga cyane. Nanone Red Tabara nayo itangiye kugaba ibitero bitandukanye, aho
ituruka muri iri shyamba rya Kibira. Benshi bakavuga neza ko ingabo z'u Burundi zidafite ubushobozi bwo guhangana mu bice bitandukanye gutya ndetse no kurwana intambara ebyiri zitandukanye, ashobora kuza gufatwa imyanzuro ikomeye cyane ku bijyanye no kugabanya ndetse no gukura bamwe mu basirikare kuri ubu butaka bw'u Burundi. Red Tabara benshi bamaze kugaragaza neza ko ifite imbaraga nyinshi cyane igisirikare cy'u Burundi kidashobora kwirengagiza na gato, yabitewe n'imyitozo imazemo igihe kinini cyane. Abenshi banemeza neza ko yagiye inakusanya abasirikare ndetse n'abasirikare bashya bamaze kujoininga uyu mutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, akaba ari abasirikare bagiye baturuka mu bihugu bivugwa neza ko abarundi barimo kandi bangiwe gutaha baturutse mu nkambi zabo nk'uko byagiye bitangazwa. Ibihugu bigiye bituranye n'u Burundi byose birimo impunzi z'abarundi, kandi hari n'abaturage bagiye bava ku butaka bw'u Burundi bagashaka kujoininga umutwe bitewe n'uko bavuga neza ko hari imiryango yabo ibarizwa mu bice by'ubuhungiro, bifuza neza ko bataha. Nyamara iyi leta y'u Burundi igakomeza kugenda ibirwanya ivuga neza ko hashobora kwinjiramo abatasi ndetse n'abamaneko b'ibyo bihugu. Ibintu rero byatumye umutwe ukomera ndetse ukomeza kugenda ukabya ingamba, na n'ubu rero ari nacyo cyatumye ufata umwanzuro ukomeye cyane wo gutangira kwinjira kuri ubu butaka. Ndetse amakuru aragaragaza neza ko ibitero shuma byatangiye kuri defense cyangwa se ku birindiro by'ingabo z'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, byashyize igitutu gikomeye cyane kuri General Neva ndetse nabo bayoboranye iki gihugu bitewe n'uko bamaze kwisanga mu yindi ntambara nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni ibintu bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane, ariko kandi Red Tabara yo ntabwo yoroheye izi ngabo z'u Burundi. Biravugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bagera kuri 17 bamaze kugwa mu bitero shuma bya Red Tabara ku munsi wa mbere gusa. Ibintu byamaze gushyira igitutu ku bayobozi b'ingabo ku butaka bw'u Burundi, ndetse aho bivugwa neza ko hanabaye inama z'igitaraganya zigamije kureba uko bahangana n'uyu mutwe wa Red Tabara wongeye kugaragaza neza ko ufite imbaraga z'umurengera nk'uko amakuru abigaragaza. Igisirikare cya leta y'u Burundi mu mujyi wa Uvira nabwo ntabwo byoroshye. Biravugwa neza ko M23 ikomeje kubacucuma ndetse aho ikomeje kugenda ibakubita itababarira. Ni ibitero bitandukanye biri kugenda bivugwa muri uyu mujyi, akomeje kugenda hagaragara n'indege bivugwa neza ko zishobora kuba ziri kugerageza gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo gihangane na M23 bitewe n'uko bamaze kubona neza ko iki gisirikare cya M23 guhangana nacyo banyuze ku butaka gusa biri kubagora cyane. Bari kwifashisha indege zihagurukiye ku butaka bwa Bujumbura ku kibuga Melchior Ndadaye, aho M23 izi ndege nazo ikomeje kugenda ihangana nazo. Hari hashize ibihe bigera hafi mu kwezi nta ndege igana mu birindiro bya M23 uretse drone zagiye zisenya Minembwe zaturukaga hakurya ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho zari drone zigamije kurimbura abaturage. Ndetse byagiye bigaragara M23 yo yari imaze igihe hatagaragara indege izo arizo zose z'intambara zirasaho bitewe n'uko iherereye mu misozi biyorohera kuba yahanuriza indege ndetse ziza izireba, kandi bivuga neza ko hanashyizwe bumwe mu bwirinzi. Aho M23 yagiye igaragaza neza ko abaturage ndetse n'ingabo zayo ibikomeyeho cyane mu buryo benshi cyane batatekerezaga. Ni ibice bitandukanye bikomeje kuberamo imirwano. M23 ikomeje guhangana n'ibitero by'ingabo za Kongo nk'uko biri kugenda bigaragara. Ni ibitero biri gusanga M23 mu bice ikontorora, by'umwihariko ibice byiganjemo ibyo mu kibaya cya Rusizi ndetse n'ahandi, aho M23 ikomeje kugenda ihura n'akazi gakomeye cyane ko gusubizayo ibi bitero ndetse no guhangana n'ibi bitero bitaraba. Ubu tuvugana humvikanye ibiturika bikomeye cyane ku misozi ya Kabunambo, aho M23 yashinze intwaro ziremereye cyane zihangana n'ibi bitero, aho bivugwa neza ko yashyize intwaro zo mu bwoko bwa BM24 combat zirasakure, aho ibihanganye n'ibi bitero aho bituruka ibintu byagoye cyane ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko M23 yagaragaje imbaraga zidasanzwe mu kurinda ibi bice aho yitegeye ndetse yamaze kujya mu misozi itandukanye kugira ngo ihangane n'ibi bitero. Amakuru aragaragaza neza ko abaturage bari mu mice M23 kontrola batuje batimaje, ariko bari mu mujyi wa Uvira rwagati bo basa naho batishimye kuko babona neza ko hari gutegurirwa ibimeze nk'imperuka ibitero bitandukanye biri gupangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho M23 iri gukora operasiyo zitandukanye zo kujya kubiburizamo bitaraza kugira ngo bibe byayigiraho ingaruka. Itegeko ryo kwinjira mu mujyi wa Uvira bisa nkaho rigenda gutangwa, ibimenyetso biragaragarira mu bice M23 irimo yamaze kwigira imbere isa niyitegeye uyu mujyi neza, aho ifirimbi ishobora kuza kuvuga. Itegeko ryaturuka kuri General Sultani Makenga
izi ntare za Sarambwe zigahita zimanuka muri uyu mujyi, aho bisa nkaho n'ubundi kuwufata bitazagurana bitewe nuko aho baherereye byakomeje kugenda bitera ubwoba ndetse binahangayikisha izi ngabo zifitiye umujyi bitewe nuko M23 isa niba ari hejuru ibibareba mu bwonko neza aho kumanuka muri iyi misozi ya Kabunambo ndetse n'ahandi. M23 igenda ikontorora hegeranye n'uyu mujyi wa Uvira ndetse by'umwihariko mu bice by'imisozi, kuba bahaturuka bakinjira muri uyu mujyi ari ibintu bishobora kuza kuborohera kurusha uko izi ngabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bashobora guturuka mu bice bisa naho ari ibibaya ndetse no muri uyu mujyi baza gusanga M23 muri iyi misozi, ibintu bisa naho bitanashoboka. N'ibitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga byamaze kwinjirira ikibuga cy'indege Ndadaye International Airport, nyine igihugu cy'indege hariya ku butaka bw'u Burundi za Bujumbura. Ni inkuru igezweho yerekana neza ko iki kibuga cy'indege cyamaze kwinjirwa ku buryo benshi bamaze kwemeza neza ko bisa nk'aho ari n'ibintu biteye ubwoba kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru aravuga neza ko radari zitari kubona indege izo arizo zose zishobora kwinjirira kuri ubu butaka bw'iki kibuga cy'indege, ndetse zagombaga kwagwa ubu ngubu bisa naho zabashije guhabwa sinyare binyujijwe mu bundi buryo bwa backup, uko bisa nkaho n'itumanaho rya hano ritakiriho neza nk'uko bitangazwa. Nta ndege yemerewe kongera guhita ihagwa mu gihe iki kibazo kitarakemuka, ariko icyategeye inkeke nuko hagaragaye kajugujugu ngo zigera kuri 3 zitambuka muri iki kirere. Benshi bavuga neza ko hashobora kuba hano harimo harabera ama operation akomeye cyane ndetse y'ikoranabuhanga. Ibi bisa naho ari cyber attack ikomeye cyane yabaye kuri iki kibuga cy'indege, kuko abakontorora buri kimwe cyose bisa naho bitakibari mu maboko. Biragaragara neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuba nabo bibagiraho ingaruka, kuko bisa nkaho iki kibuga aricyo cyasapurayingaga ibikoresho mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero bisa nkaho nta cyongera kuguruka cyangwa se ngo gisohorwe hano, kuko bisa naho systeme zose yaba n'iz'ubwirinzi bw'ikirere kuri iki kibuga izi zose zamaze kuba zabaye neutre neza, ntabwo ziri active kugeza igihe benshi baza kuvuga neza ko bishobora kuza guhagarara. Ibi kandi si ubwa mbere bibaye, uretse ko aribwo bwa mbere bimaze umwanya munini, kuko butuvugana bamwe bavuga neza ko ibi bimaze iminota 23 mu gihe ibyakabije byamaze iminota 14 ndetse n'amasegonda 30, aho iki kibuga cy'indege cyari kimeze nkaho kiri mu maboko n'ubundi atari y'iki gisirikare ndetse n'abagikontorora b'u Burundi, kuko cyabaga nkaho cyashimuswe mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse namwe mu mabanga n'ibintu byose byasabwe guhindurwa, kuko byasaga naho byamaze kuba byajya hanze. Kuri ubu rero birongeye, ariko noneho kubu tuvugana bisa nkaho iyi ari imwe muri obstacles zikomeye cyane igisoda cy'u Burundi kigize, ndetse ubwoba bwatashye perezida w'igihugu cy'u Burundi aribaza uko biri buze gukemuka, ko kugeza ubu ngubu ntabwo birakemuka, biteje inkeke. Baravuga ko iki kibuga cyamaze kumera nkaho cyamaze kwinjirwa n'abahaka, ariko bagatangira kuvuga neza ko bashobora kuba bafitanye ibisanira na M23 ikomeje guhangana n'izi ngabo z'u Burundi. Nubwo bimeze gutyo, ibi byose bikomeje kugenda bisa naho byegekwa kuri AFC M23, nta kimenyetso gihari na kimwe kigaragaza ko ari M23 iri muri ibi ngibi, kuko ntabwo ushobora kumenya uko biri kugenda. Gusa nanone indege zagaragaye ahangaha kuri ikibuga cy'indege bavuga neza ko uko zagaragaye ari 3 zari hasi, mu buryo bivugwa neza ko radare zitigeze zibona, ndetse izi ndege zikaba zatambutse muri iki kirere. Benshi bavuga neza ko ari indege zishobora kuba ari iz'ubutasi, ku buryo benshi bemeza neza ko iki kibuga cy'indege cy'u Burundi gishobora kuza kuberaho ibintu bitangaje cyane, ko kugeza ubu ngubu gisa naho kiri mu maboko atarayabo. Ubu tuvugana rero haravugwa ibisa naho ari iperereza ndetse na operasiyo zitandukanye zikomeye cyane. Abahanga i Bujumbura barimo baranyuranyuranamo, inzego za gisirikare zirimo ziragerageza kureba uko zagarura iri tumanaho ndetse n'ikoranabuhanga rikoreshwa kuri iki kibuga cy'indege, kuko bisa nkaho byateje ikibazo gikomeye cyane ahangaha, ndetse umwuka usa naho wahagaze neza bitewe
nuko iki kibuga gifatiye runini iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mirwano. Iki kirabafasha cyane bitewe nuko ibyinshi mu bikoresho niho bishikira ndetse n'abasirikare b'abacancuro n'abandi niho bamanukira kugira bomokere ku mupaka wa Kavimvira bitabagoye binjirira mu mujyi wa Uvira maze bakaba deployed mu bice bitandukanye biri kuberamwe imirwano nka za Minembwe, za Puezero ndetse n'ibindi bice, nubwo abarundi bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Hari itsinda rikomeye cyane rya Blackwater, ni iry'abanyamerika, umunyamerika benshi bavuga ko yitwa Eric Prince washinze iri tsinda. Umwishyura ayo agusaba ndetse mukagirana amasezerano akaguha abasirikare mwavuganye kugira ngo baze kugufasha mu rugamba. N'irindi tsinda rikomeye cyane, itsinda naryo ry'abanyamerika ariko ryo rikora mu ibanga rikomeye cyane, ariko kandi ahazwi n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya, hakaba n'abacancuro baturutse mu itsinda ry'umucancuro Prigojine w'umurusiya. Ibi murabizi cyane hano ku butaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana rero bamwe mu bacancuro basa naho bamaze kunanirwa guhangana aba, kandi amakuru aremeza neza ko aba atari bo ba mbere. Abandi twabahaye inkuru nyinshi cyane mu minsi itambutse, hari 3 bapfuye, 4 bafashwe, umwe ahita asiga ubuzima. Ibi byongeye kwisubiramo, abacancuro bagera kuri 6-7 nk'uko amakuru bigaragaza bamaze kumanika amaboko, bemera kwihama 23 banayitakambira ngo ibe yabagirira ikigongwe maze ize kubaha uburenganzira bwo kwerekeza iwabo. 23 aba yabafashe, ariko benshi baremeza neza ko 23 nubwo yabafashe ndetse ibi byafashwe nk'agasuzuguro. Aba baje nyuma y'ibihe bitandukanye byagiye bigaragaza neza ko abacancuro kuri ubutaka bagiye bahura n'uruva gusenya, ariko kandi bagiye bazengereza ku buryo bukomeye cyane 23 bitewe n'amadrones akomeye cyane. Benshi bagaragaza neza ko 23 yimakaza diplomasi ndetse ikaza gukora politiki yayo mu buryo busa naho atari ubw'intambara. Aba yarabarekuye mu bihe bitandukanye ndetse abafatiwe Goma murabyibuka mu nkundura ikomeye cyane uyu mujyi ukimara gufatwa, aho umwe mu basirikare ndetse bavugizi baba 23 wanitabye Imana. Kugeza kuri ubu ngubu Wiringoma yagaragaje ko aba bacancuro baje hano mu buryo bwo gushaka amafaranga, nyamara bari guhangana n'abaje gushaka ubuzima. Kuri ubu rero bisa nkaho byakomeje kugenda bibabaza benshi cyane. 23 nta kiratangaza, gusa icyabaje benshi nuko abacancuro bari gusaba kuba barekurwa ngo bongere banyure ku butaka bw'u Burundi bitahira iwabo maze amasezerano aseswe. Bisa nkaho abakomeje kumva inkuru benshi bagaragaje neza ko 23 idakwiye kugirira impuhwe n'umwe muri aba bacancuro, kuko nibo bagize uruhare mu rupfu rwa Wiringoma warashwe na drones arasiwe Rubaya. Ibintu byabaje nanone bigishengura imitima ya benshi. Umugabo wari warigaruriye imitima y'abakongomani. Ubu rero haravugwa aba bacancuro 6 bamaze gucakirwa, ariko hari n'abavuga ko ari 7. Benshi bemeza neza ko iri noneho rishobora kuza kubirangira ry'iki gisirikare cya leta ya Kongo tutaretse n'ingabo z'u Burundi, bitewe nuko aba bacancuro umwanzuro wo kwihama 23 bamanitse amaboko waje gufatwa nyuma yuko bisa naho byari bimaze kugorana cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 n'ubundi bari bamaze gusumbiriza igice aba bacancuro bari barimo, babona kuza kwishora mu kwirukanka batamenyereye ibi bice. Uretse abarundi na wazalendo bakomeje kuyobagurika birukanka amasigamana, nabo amasasu abariho ari benshi. Abacancuro bo babonye n'ubundi bari buze kugwa nzira nk'uko bisanzwe bigenda, bafata umwanzuro wo kubigira diplomasi cyane ndetse ngo bize kuba bifatwa nk'aho batsinzwe bakamanika amaboko. Ariko bitewe n'ibitendo ndetse na operasiyo bakomeje gukora kuri 23 yaba izikoresheje drones cyangwa se izikurura amakuru y'ubutasi, bisha nkaho 23 nayo kuza kubabarira biri buze kugorana. Abacancuro saba mbere 23 ifashe, uretse ko bano bagize uruhare mu kwitanga, ariko n'ubundi bafashe uwo mwanzuro babona ko nta yandi mahitamo ndetse ntaho guhungira bari bafite. Ubu rero
igikurikiyeho ni ukuza kumenya icyo M23 bakoresha, niba iza kubajyana ahandi ifungira imbehe z'intambara kuko hari n'abandi bacancuro bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, cyangwa se niba iza gufata umwanzuro wo kubarekura bakaza kuba bagenda bakanyura ku butaka bw'u Burundi nk'uko bahanyuze baza hariya ku kibuga cy'indege cya Ndadaye International Airport hari i Bujumbura. Ibi byose turaza kubimenya, gusa benshi bemeza neza ko aba bari bakwiye guhanwa nabo, maze n'undi uzatekereza kuza muri uru rugamba kumena amaraso y'abakongomani barimo barwanira ubuzima bwabo nawe akazaba abifata nk'isomo rikomeye cyane. Ngayo nguko ubu tuvugana rero ingabo za leta ya Kongo ese zisigaye ninde uri kuzifasha uretse abarundi nabo bakomeje kugorwa? Aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamwe bakomeje gukoresha imvugo neza ko basa naho basigaye nk'imfubyi, kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyari kiyambaje abo kugifasha, nyamara nabo nta musaruro twavuga utangwa nk'uko byari byitezwe. Aba bacancuro si bo gusa, hakomeje gufatwa abasirikare mu bice bitandukanye, aho abarundi bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya muri iyi mirwano bakananirwa guhangana, kugeza ubwo nabo bari kwikura mu rugamba, dore ko bo bakomeje kugenda batoroka, bamwe bakigira mu mutware Tabara ukomeje guhaguruka nawo ngo urwanye leta y'u Burundi. Amakuru akomeye yemeza neza ko ibi bisa naho hari abantu bataramenyekana bamaze kwinjirira itumanaho ry'igisoda cy'u Burundi ndetse n'ubutasi bwabo urumvikana ko bijyana cyane. Abenshi bafite amakuru ko ibivugwa mu gihe bitari kugera kubo bigenewe bifite aho biri guca, ndetse ahangaha akaba ariho hamaje guteza inkeke, ndetse benshi bakemeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi mu gihe ikibazo cyamara amasaha 5 kitarakemuka, amwe mu mabanga y'igisirikare cy'u Burundi ashobora kuza kuba yagiye hanze, ku buryo bushobora gushyira n'iki gihugu hanze, kuko hagaragaye ibimenyetso bitatu bigaragaza neza ko iri tumanaho ryamaze kuva hari abandi barimo basa naho bari kuryumviriza baryinjiriye kugeza ubwo bakuraho iri tumanaho. Ubusanzwe igisirikare cy'u Burundi nacyo gikoresha itumanaho navuga ko ari rya satellite, ndetse riba rigoranye kugira ngo rize kwinjirirwa n'uwo ari we wese, ariko iminara igera kuri 3 iri main isa naho ikora nka receiver, ikaza gutransmitinga amakuru cyangwa se sinyare ku byombo, niryo bivugwa neza ko aha niho byangirikiye. Nyine benshi bavuga neza ko iyi minara ishobora kuba yaje kwinjirirwa maze amasinyare ntabe ari kujya hagomba kujya. Ubwoba rero bwatashye igisirikare cy'u Burundi, ubu tuvugana barimo barakoresha amatelefone asanzwe ngendanwa, telefone ngendanwa, kandi mu bijyanye n'urugamba n'igisirikare nicyo kintu cyoroshye guhakingwa ndetse no kwinjirirwa, kuko kumviriza telefone ngendanwa ni ibintu bisanzwe ndetse binakorwa cyane. Ubu rero amakuru ari kuvuga neza ko igisoda cy'u Burundi iyi communication kiri gukoresha ari communication isa nayo itaza gukunda, kuko guhamagarana ku matelefone nabyo bigoranye cyane. Ibi nibyo biri gutuma hamenyekana byinshi cyane biri guca intege ingabo z'abarundi. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi turi kuvuga ku butaka bwa Kongo zo ntabwo zorohewe na gatoya, hakomeje kugaragara muvoma nyinshi cyane z'abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi barimo baranyuranyuranamo basa naho batagishoboye guhangana kuri uru rugamba, bitewe n'uko abagombaga kubakamandinga bababwira left right icyo bagomba gukora ndetse n'igihe bagikorera. Ubu rero itumanaho risa naho ryamaze kuvaho, ibisa naho byagombaga kwifashishwa byose. Amakuru aravuga neza ko ibi biri gutuma igisoda cy'u Burundi kigira intsinzwi za hato na hato, noneho bikaba byahumiye ku marari. Benshi bahise bibaza ibijyanye na Ndadaye International Airport hariya Bujumbura, ati se itumanaho ryo ku kibuga cy'indege ryo rimeze rite? Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko itumanaho ryo ku kibuga cy'indege ryo ari nta makemwa, nta kibazo na gitoya kirimo, ndetse aha hasa naho hindiriwe itumanaho rya gisirikare, ndetse amakode yose yakoreshwaga asa naho yamaze kuvumburwa. Ese ibi ni Red Tabara ikomeje kugenda ikorana n'abahanga mu kwinjira ndetse no gukurura amakuru mu gisoda cy'u Burundi, cyangwa se ikaza gukuraho iri tumanaho kugira ngo ikomeze kugenda igaba ibitero shuma? Nkwibutsa neza ko
umutwe wa Red Tabara ukomeje kubarizwa mu ishyamba rya Kibira ndetse no mu bindi bice bikomeye cyane binini kandi byo ku butaka bwa Kongo, aho n'umwe mu bakomeje kugenda bari koroza ku mbuga nkoranyambaga muri uyu mutwe witwa Pamela waturutse mu gihugu cya Canada akomeje kugenda atanga amabwiriza akomeye cyane ndetse anakangurira n'abandi barundi kuba baza bakifatanya nabo maze bakabohora Burundi. Ubu tuvugana ikitwa FNL nacyo cyamaze guhaguruka ndetse hagaragaye amashusho y'abasirikare ba FNL bamaze kwifata bavuga neza ko itsova ndetse igihe ngo gihagije kugira ngo iyi leta y'u Burundi ze guhindurwa nk'uko babyivugiraga, bavuga neza ko abarundi bagomba kuba joininga cyangwa se kubasanga, yaba abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi bose bakaza kwifatikanya nabo mu kuba bakora impinduramatwara muri guverinoma y'u Burundi. Ibi byose rero bikomeje kwitura ku mutwe wa perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko utorohewe no kugeza kuri ubu ngubu, aho igisirikare cye gikomeje kwisanga gihura na strago ndetse n'ibibazo bikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ibibazo bishobora gukomeza kugenda bigira ingaruka ku miyoberere ye. Abasirikare benshi bari kuzira ibi ngibi ndetse aho bamwe bavuga neza ko asa n'uwamaze kugurisha igisirikare cye kuri Tshisekedi ukomeza kugenda amuha iby'agaciro nawe akongera imibare yaboherezwa kuri ubu butaka, kuko mu 23 yamaze kugaragara nk'umutwe witwaje intwara ariko ufite icyo uharanira kandi cyumvikana kinagaragara. Ibi rero bamwe bakaba baririnze kwivanga muri iyi ntambara, ariko kandi bikaba bitangiye guhereza benshi igisa naho ari ugufasha mu 23. Bamwe baravuga neza ko ari ubwirinzi bushobora kuba bwaraguzwe binyuze mu mabuye y'agaciro acukurwa mu bice 23 ikontorora. Ubwirinzi bukaba bwaraguzwe mu rwego rwo kurinda abayobozi ndetse n'abaturage. Ubwo ni ukuvuga ngo n'abayobozi ba 23 ndetse n'abaturage bose batuye Igoma no mu bice bitandukanye. Ibi byakozwe mu gihe hari hamenyekanye amakuru y'ubutasi yemeza neza ko hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze iminsi mu myitozo ndetse no mu bice bitandukanye bakoresha kajugujugu n'amadrone byagombaga kugaba ibitero hariya mu mujyi wa Goma. Ibi byose ubu ngubu bimaze guhinduka zeru. Nanone imipangu ya Tshisekedi yongeye kuburizwamo. Vladimir Vladimirovich Putin, uyu ni perezida w'igihugu cy'u Burusiya, bamwe bavuga neza ko bitewe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamaze gusa nkaho yerekana neza ko iri ku ruhande rwa perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, ndetse wakomeje kugenda agaragaza ko adashyigikiye na gato ko 23 yakomeza gufata ikindi gice, ahubwo ko yahabwa intwaro ndetse n'abasirikare bakaza kuba bamufasha mu rugamba. Ibi rero bivugwa ko Uburusiya ibi bwabikoze mu gihe bwasaga n'ubushaka guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo murabizi igihugu cy'u Burusiya ntabwo kirebana neza ndetse barebana y'ingwe ku buryo bukomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero nubwo babikoze nta nubwo birengagije neza ko deal zose bisa naho Tshisekedi yari afitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugenda bigura intege, ndetse zimwe bagiye bamubwira neza ko bitanashoboka. Ahari benshi bavuga neza ko bisa nkaho 23 yo yamaze kubona abazajya bayibinyuma mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ari bo Burusiya, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yagiye igaragaza neza ko iri interested no kuba yakorana na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Ubu rero amakuru atugira haravuga neza ko uyu mujyi wa Goma usa n'ufite ubwirinzi bw'ikirere budasanzwe ndetse butandukanye n'ubwari busanzwe. Amakuru akagaragaza neza ko iki gisirikare cya 23 cyamaze gucengera ku buryo bamwe bemeza neza ko bimwe mu bice by'ingenzi iki gisirikare cya 23 gikontorora n'ubundi byamaze guhinduka nkaho ari leta. Hari ibice bitandukanye birimo igipolisi cya 23, abasirikare n'abapolisi barahembwa, abaturage bafite inzego z'ibanze ndetse n'ibikorwa remezo byatangiye. Bamwe bati nibyo koko ibi birashoboka ko 23 ingingo yo kuba ya dekarara Kivu Republique ishobora kuba inageze kure nk'uko ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza.
Reka tuve mu mujyi wa Goma n'ibikomeje kugenda biharangwa ubwirinzi karabutaka bwatanzwe n'igihugu cy'Uburusiya nk'uko amakuru yagiye abivuga, ariko twigire nanone muri Kivu y'Amajyepfo na 23 ikomeje kwesurana n'umutwe wa FDLR ukomeje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kugerageza kwica ndetse bakanatsemba abanyamurenge bari no mu bihe byo kwibuka abanyamurenge biciwe igatumba. Bavuga neza ko bishwe na leta y'u Burundi bigizemo uruhare kuko byakomeje kugenda bivugwa. Amakuru rero aravuga neza ko iki gisirikare cya 23 gikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane. Ibi bice bisa nkaho hafi ya byose byongeye kubohorwa, ariko bamwe bagashimangira neza ko twirwaneho nayo iri imwe mu bafite imbaraga bitewe n'intwaro amakuru yagaragaje neza ko zambuye igisirikare cy'u Burundi kuri uru rugamba. Ingabo z'u Burundi FDNB zikomeje kurwana ndetse umuhenerezo zigerageza gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu mirwano, ariko abarundi benshi bakomeje kuhasiga ubuzima. Kugeza kuri 23 na twirwanaho bavuga neza ko ingabo z'abarundi zimaje kugwa kuri ubutaka ari umubare munini cyane, ndetse nubwo leta y'u Burundi ikomeza kugenda ibahakana ndetse ikanabihakana nk'uko byagiye bivugwa. Inkuru ziracicikana rero zivuga neza ko twirwaneho ndetse na 23 bakomeje kwifashisha ibikoresho byambuwe izi ngabo z'u Burundi ubwo bari bahanganye mu bice bitandukanye, hakaza no kuvumburwa ikimeze nkaho ari indake yari ibitsemo intwaro nyinshi cyane. Izi zose zamaze gufatwa ziri gukoreshwa n'abasore, amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ibikomeje kugora igisoda cy'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo muri rusange. Amakuru aravuga neza ko yarashwe ndetse mu gihe yaramaze umunsi umwe n'igice, iminsi 2 yari itaruzura agerejwe kuri ubutaka nkuje gukora impinduramatwara nyuma y'uko bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bavuga neza ko basa naho bagambaniwe. Uyu kandi yaraje gusimbura abandi 2 bishwe mu byumweru 2 bishize. Ibyari biri gutuma igisirikare cy'u Burundi kidakomeza kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, gitakaza ibirindiro bya hato na hato, kirekura uduce ku buryo bworoshye. Hari haje uje kubaha amabwiriza mashya y'urugamba nuko bagomba gutwara ibintu. Ibi rero izi strategies ze bisa nkaho yishwe ndetse arashwe atarabasha kuzigeza muri aba basirikare. Ibi rero byahise binatera ubwoba ku buryo bukomeye cyane abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko byagaragaye. Hagaragaye ibimenyetso by'uko aba basirikare bamaze gushya ubwoba ndetse bamaze kugira igihunga gikomeye cyane. N'abakamando y'uno wa gatatu cyangwa se bagombaga gukurikiranira ibikorwa bya gisirikare bakajya bamenya uko operasiyo zigomba gukorwa, ukuvuga ko ari abagombaga gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kongera kwa advancinga ku buryo bukomeye cyane, maze bakareba ko basubiza inyuma izi ngabo za 23 zisa naho zamaze kwisiga insenda ku buryo buteye ubwoba. Haravugwa ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi abenshi ntabwo batekerezaga ko 23 ishobora kuba yakora operasiyo nk'iyi ngiyi. Operasiyo yifashishwe mu mudahusha nyuma yo kuba 23 yari yapanze umupangu wo gukora igitero gikozwe n'abakomanda, ariko ibona ishobora kuza kuhasiga abasirikare benshi bayo ndetse bahasize ubuzima, ndetse n'iyo operasiyo ikaba ishobora kudakunda bitewe n'imbaraga n'ubwinshi bw'abasirikare b'abarundi bari muri ibi bice. Bisa nkaho 23 yaje kubiretse ndetse ikoresha plan B, yanabaye nkaho igerwaho 100%, kuko uyu mugabo yarashwe amasasa 2 ni nayo yamuhitanye, mu gihe abamurinda bahise bagerageza kumuhorera, ariko ntabwo byabakundiye bitewe nuko uyu mudahusha yarari kure cyane, bitewe nuko hari hamaze kugaragara amakuru ko 23 kuri ubu iyo operasiyo yari yateguye ishobora kutaza gukunda, bitewe nuko aba barundi basaga naho bafite imbaraga. Ariko hakimara kwicwa uyu, navuga neza ko ari umugaba w'izi ngabo z'abarundi ndetse umwe mu bari bahedinze ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi, ariko mu gihe gitoya ahamaze niwe wari wabishyizwe mu ntoki, ndetse akaza no gufasha ingabo za leta ya Kongo kumenya inshingano ndetse no kongera gukorana n'abarundi kugira ngo basenyere umugozi umwe maze babe bakirukana 23. Ntabwo bimukundiye na gatoya, ndetse n'izi ngabo zagaragaraga nk'igitinyitse ndetse zifite imbaraga ku buryo 23 yari yatinye koherezamo operasiyo y'abakomando
ubu nazo zamaze gutatana zisa naho zacitse intege, kuko uyu ni uwa gatatu wishwe mu gihe gito kandi kitarenze ukwezi n'igice. Aba bose ma 23 bisa nkaho yamaze gufata initiative ikomeye cyane yo kujya itera ndetse ikaba yahitana abayoboye urugamba, mu gihe abasigaye basigara bahuzagurika bisa nkaho nta muyobozi bafite. Ubu rero bisa nkaho bibabaje ndetse binateye agahinda. Ingabo z'u Burundi zisigaye zifashe mapfubyi nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo ndetse warashwe na mudahusha wa 23, maze inkuru igahita itaha Bujumbura. Bamwe bati ni iki kiri kuba ku ngabo z'u Burundi, mu gihe nazo ubu tuvugana zikomeje kugaragara nk'izugarijwe nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye nacyo kwakira inkuru bamwe bavuga neza ko ishobora kuza kuba imwe mu nkuru ishobora kuza gutuma bacyura abasirikare bari ku butaka bwa Kongo, kuko ubu tuvugana uwitwa Pamela Abagezi Bubi ni umwe mu bagore baharaniye ndetse bamaze guhaguruka ngo baharanire impinduka zikomeye cyane muri leta y'u Burundi. Uyu yamaze kujya ku ruhande rwa Red Tabara ndetse akaba yamaze kugaragaza neza ko Red Tabara yamaze kugenda ibana n'abandi baterankunga baturutse muri diaspora y'abarundi. N'umutwe wa FNL nawe wamaze kwigaragaza uvuga neza ko ukeneye impinduka kuri ubutaka bw'u Burundi. Ibi byose birakomeza kugenda bisa naho bishyira ku gitutu perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wakomeje gutsimbarara ku kijyanye no kuba yakura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana ibintu ntago byoroshye, ibintu biragoye cyane, bisa naho bikomeje gusharirira perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko na Kisekedi wahawe ingabo zije kumufasha ndetse asa naho atangaho ibya mirenge, asa naho mu by'ukuri nawe yakomeje kugenda abura igisubizo, kuko ingabo ze zamaze kumwereka neza ko zidafite ubushobozi bwo guhangana na 23 ngo zibe zayikura mu bice yafashe. Amakuru aragaragaza neza ko urugamba rwahindutse 23 yari y'Amavubi. Igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bisa nkaho bari gutungurwa n'umuvuduko n'imbaraga zidasanzwe ndetse n'uburyo bushya bw'imirwanire 23 iri kwifashisha muri ubu buryo. Na makuru asobanura neza ko igisirikare cya 23 kiri gusa n'igikoresha intwaro mu buryo budasanzwe. Ni inkuru zemeza neza ko ku misozi ya Kabunambo, aha ndavuga Kabunambo ya mbere aho 23 yamaje gutera imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ubu ngubu biravugwa neza ko 23 yatangiye gusheringa mu bice bitandukanye birimo Kabunambo ya mbere, hari guturuka ibitero bitandukanye by'igisirikare cya leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko 23 ikigamije ari ukuburizamo ndetse no guhagarika iyi migambi y'igisirikare cya leta ya Kongo igamije kuza kwikura muri ibice by'umwihariko muri ikibaya cya Rusizi. Ni inkuru zemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze gushwiragira, bamaze gutakara muri iri shyamba rya Mikenke ndetse ishyamba rigari cyane. Bivugwa neza ko kongera kwihuza ndetse no kwiregurupa bishobora kuza kubagura, abenshi bari kugenda bagwa mu maboko ndetse no mu mitego ya 23. Icyatumye hakurya i Bujumbura hongera gucicikana amatelefone yemeza neza ko hashobora kuba habaye ikintu kidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biri kuba mu gihe imipango yose yari gupangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi ari imipango yo gusa n'abarimbura Minembwe ndetse n'ibice 23 iherereyemo by'umwihariko mu kibaya cya Ruzizi aha muri Plaine. Ariko square 25 y'iki gisirikare cyabo ku munsi w'ejo ndetse n'uwabanje bakaba bararashe hasi ndetse aho bari bagerageje kurimbura abaturage, Imana ikarinda akaboko. Uko byagaragaye rero aha bisa nkaho Imana yakinze akaboko, ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kuba zarimbura Minembwe. Ese ni ukubera iki Minembwe iri kugerageza kurimburwa n'izi ngabo za leta ya Kongo mu gihe barasa mu baturage ndetse bigasa naho bashaka ko abaturage bongera gutorongera bagahungira mu bice bitandukanye? Benshi barasobanura neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse nabo bafatikanya bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bagerageza gushinga defense zikomeye cyane muri bice bya Minembwe ndetse no mu bice by'Imurenge kugira ngo ariho bashyira base militaire kugira ngo bajye bahifashisha umunsi ku munsi. Bisa nkaho rero byakomeje kubacanga kuko 23 n'amadubu MRDP abatwirwanaho abanyamurenge bakomeza kugenda bakora ibikorwa bitandukanye byo kwirwanaho kugira ngo batazakomeza gutega amajosi nk'uko babirazwe na General Rukunda Makanika Michel, uyu intwari yabo wababwiye neza ko batazongera kwemera gutega amajosi. Ibi rero biri kubaha courage ndetse na 23 ikabatera imbaraga bagakomeza kwa advancing ibikomeje kugora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Ariko
kandi ntabwo nabura kukubwira operasiyo umuvuduko udasanzwe mama 23 iri kugaragaza ndetse iri kugerageza kwinjira muri uwo mujyi wa Uvira ndetse ikabikora ku muvuduko udasanzwe. Benshi barasobanura neza ko mama 23 isa n'idafite gahunda yo gufata umujyi wa Uvira nonaha kuri ubu ngubu, ariko ibitero bihangayikisha ndetse binashegesha bikomeje kugenda bibuza umutekano abarinze uyu mujyi, ndetse barimo ingabo za leta ya Kongo n'abarundi na wazalendo bakomeje no kugenda bajujubwa abaturage, bisa naho byo bidahwema. Ni ibitero shuma bigamije guteza instabilation cyangwa se guteza akaduruvayo muri izi ngabo z'u Burundi, ndetse aho zigenda zinakorwamo akazi gake gutakaza kw'ingabo ndetse no kugomeza kugenda bapfusha abasirikare benshi cyane. Biri kugenda bigaragara cyane muri izi ngabo z'abarundi, ibiri gutuma mama 23 ifatwa nkaho ariyo iri favore muri iyi mirwano ikomeje kugenda ya advancinga ndetse ikubita itabariye. Ku murongo wa telefone biravugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje gutabaza basaba ramporo hakurya iwabo i Burundi, gusa mama 23 ibi ntacyo bibwiye kuko bisa nkaho abarundi nyuma yuko batakaje intwaro nyinshi cyane zahiriye muri base aho bagombaga kuba babika izi ntwaro muri stock mu bubiko ari Bujumbura, bisa nkaho nta bindi bikoresho bagifite byo kohereza kuri ubutaka bwa Kongo, biri kugora abasoda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba basa n'abamaze kurambirwa kugeza ubu. Bari bateguye igitero gikomeye cyane, ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza, no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nkuko ibitero bisanzwe bikora, bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nkuko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko mama 23 mu gihe yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru, abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso, kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru aragaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nkuko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane, ariko bitewe kuba no kunywa urumogi ibiyobyabwenge biremereye cyane, ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje, nkaho badafite imbaraga, nkaho batari sereye cyane. None u Burundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi, ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB, bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake, batangiye kubura, batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine. Niyo mpamvu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane akaza kubohereza. Bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare kujyanwa hano. Rero nta mahitamo bari bafite, ari nayo mpamvu byabagoye cyane ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe. Harakurikiraho iki mama 23 mu gitero gikomeye cyane, dore ko ari nayo yari yatewe ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarira ku buryo bukomeye cyane. Byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo. Kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za mama 23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko utumva ngo bari abasaza wumve ngo bari bonyine, bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubutaka. Barasanye karava ndetse biza kurangira nyine AFC mama 23 ari ibashije gutsinda izi ngabo nkuko ibimenyetso byagiye bibigaragaza. Inkuru rero tugira hiravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu mama 23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri iyi mirwano, mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika. Inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya mama 23 cyabashije kugera ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru, kuko basaga n'abari bananiwe nyuma yuko mama 23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho. Biza kuba ngombwa ko bakora withdraw bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu. Aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na mama 23. Kubona aba basaza bazenga amarira mu maso basa naho bazanywe mu bintu batazi, mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi, byateye benshi cyane ikiniga bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye, kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali ibara rikomeye cyane nkuko byagiye bigaragazwa.
bice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka, yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa babuze bamwe mu miryango yabo babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi, dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo ni benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse, kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo. Bivuze neza ko nuwagwa kuri ubu butaka baza kubwira umuryango we ko bamubuze nk'uko basanzwe babivuga, babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse, ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo, nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa, ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda. N'inkuru zikomeje kugenda zivugwa, abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi, basa naho batagishoboye kwihangana ababibona bakiri ku butaka bwa Kongo, ndetse basa naho bacitse intege. Abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwo babivugwa neza ko abafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano, ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare, nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi, nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva kuko akomeje gukora amakosa nkana, ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato, ku mbaraga, kuko nta mahitamo, oda ni oda. 23 cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane, ni umwanzuro wo kugaruka aho bahuze mu birindiro byabo kugira ngo bongere kubungabunga ibice bari baravuyemo nyuma y'igitutu gikomeye, ndetse no gusabwa kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byari byagiye bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha kandi bivugwa neza ko uruhande rwa Kisekedi cyangwa se Leta ya Kinshasa rutigeze rugerageza kubahiriza amasezerano mu buryo ubwo aribwo bwose, ibyatumye 23 ibona neza ko isa naho bari kwikina agakino, ifata umwanzuro wo kugaruka amazi atararenga inkombe, ndetse byagaragaye ko abaturage bishimiye igaruka rya AFC 23 muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse na Wazalendo, asa nkaho yamaze kugenda riturwa, ndetse n'imwe mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yari yashyizweho amabariyeri, imihanda ifunzwe. Abaturage baturuka mu bice bya kontoroganaga na 23 n'abaturutse mu bice bya Minembwe batemerewe kwinjira mu mujyi, ndetse aho basaga n'abashyizwe mu kato gakomeye cyane, ibyatumye n'inzara ikomeza kuvuza ubuha muri ibi bice. Ubu byose byamaze gukurwaho, n'izi ntare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twazo. Abaturage barakoma amashyi ndetse barishimye cyane, ariko Wazalendo ziriruka amasigamana, abo zinyuzeho zirasa zihutaza, ibintu bisa nkaho byabaye bibi cyane, ariko bisa nkaho abaturage bamaze no kwakira ko intare za Sarambwe zongera gusubira mu birindiro byazo. Bamaze no kugaragaza hahungiraga izo Wazalendo zirukankaga zihunga amasasu menshi cyane. No 23 mu bimodoka by'intambara, abaturage bayikomera amashyi, yongeye kugaragara imanuka igaruka muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ari intambwe ikomeye cyane yongeye guterwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ku itegeko rikomeye cyane rya General Sultan Makenga, wongeye kwerekana neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yasabye babikoze, ariko igisirikare cya Leta ya Kongo kikavunira ibiti mu matwi ku bijyanye no kuba bagira icyo bakora kugira ngo hubahirizwe nyine aya masezerano. Ibi byose byatumye intare za Sarambwe zitangira kugaruka mu bice byazo. Nanone inkuru zigezweho zikomeje kugenda zisirikira ni imyitozo, ndetse abasirikare bashobora kuza gukora pass out mu gihe gitoya b'igisirikare cya Twirwaneho. Ibi byose birashyira kaga mu gisirikare cya Leta ya Kongo, bisa nkaho kidafite backup y'abasirikare bari bo bose, uretse kwishingikiriza ku bihugu by'amahanga. Ubu tuvugana Twirwaneho yagaragaye isa naho iri mu myitozo ya nyuma, hafi kuba bashyirwa mu gisirikare cya Twirwaneho. Imyitozo yakorerwaga Minembwe, bivugwa neza ko hari n'abasirikare ba 23 bagiye bakorana n'aba basirikare kugira ngo babahe amakosi ya gisirikare ndetse n'amafunzo akomeye cyane. Itsinda rikomeye ry'abasirikare ba Twirwaneho rero isa n'isa rishobora kuza kugaragara ryakoze pass out basoje amasomo ya gisirikare, bakagaragara ku mirongo y'imbere
imbere ku rugamba. Ibi biraza kugenda bigerwaho ndetse turaza kugenda tumenya update. Aba basirikare rero bamaze kurya karungu na morale nyinshi cyane, bavuga neza ko ibyo basize babwiwe n'intwari yabo yishwe n'igisirikare cya leta ya Kongo ku kagambane ka General Masunzu Pacifique wagambaniye umunyamurenge mugenzi wabo bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo, bikarangira arashwe na drone. Kugeza kuri ubu rero bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri cyamaze kugenda gishya ubwoba. Wazarendo bahiye ubwoba nyuma y'imyitozo ikomeye cyane, bivugwa neza ko izi ngabo zatwirwanaho zirimo zirasoza. Nanone Masisi habereye ibitendo bikomeye cyane, abasirikare ba leta ya Kongo bongeye kurasa mu baturage, ibyafashwe nk'ibyaha bikomeye cyane by'intambara byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi yongera kwihanangiriza Tshisekedi, ndetse biravugwa neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga mu nkiko. N'abaturage benshi cyane bongeye gupfa kubera ibi